नमस्ते, मैं माधव पाटिल हूँ महाराष्ट्र से। हम लोगों का एनजीओ है जीवन आनंद संस्था करके, जो रोड साइड के पीपल्स पे काम करता है, जो जिनका इस दुनिया में कोई नहीं, उन लोगों को हम संभालते हैं। जैसे कि ओम प्रकाश 2021 में हम लोगों को मिला था, एक रोड साइड पे ही था, तो हमारे जो लोकल पुलिस है उन लोगों ने इसको हमारे आश्रम में लाया था, जो कि सविता आश्रम करके है, सिंधुदुर्ग और गोवा बाउंड्री से। तो वो जब आया था तो बहुत वीक था, उसका तबीयत बहुत मतलब ख़राब था, ठीक से चल नहीं सकता था, और उसकी दिमागी हालत तो बहुत ख़राब थी, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा मारने को करता था। तो हम लोगों ने उसकी ट्रीटमेंट करवाई, उसको अच्छे से अच्छे साइको डॉक्टर के पास लेके गए, उसका ट्रीटमेंट कराया, उसको अच्छे से खिलाया नहलाया, फिर वो नॉर्मल हो गया। अभी 20 दिन पहले वो कुछ कुछ बोलने लगा कि मेरा गांव है करके। फिर हम लोगों ने उसको पूरा इंडिया का नक्शा दिखाया, फिर वो बोला कि मैं आसाम से हूँ। फिर हम लोगों ने उसको आसाम में पूरे डिस्ट्रिक्ट दिखाए, तो उसने बोला कि मैं बंगाई गांव में रहता हूँ। फिर बंगाई गांव से हमने आदरणीय विधायक जी का नंबर लिया, और सब उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया। उनको हमने कॉल किया कि ऐसे ऐसे नाम का व्यक्ति आपके मतदार संघ में है क्या, तो उन्होंने तुरंत उनकी माँ से हमारा कांटेक्ट संपर्क करवाया, और वीडियो कॉल पे बातचीत करने के बाद कंफर्म होगा कि ये तुतुरी गांव से है। फिर विधायक जी ने सब अरेंजमेंट कर दिया, और गांव से हम इसको लेके आज आए हैं। और इसके परिवार से और आदरणीय विधायक जी से मिलकर भी मुझे बहुत खुशी हुई, और ये 4 साल बाद अपने परिवार में गया, इससे मेरे को बहुत आनंद है। धन्यवाद। ठीक एमएलए घरत आनी दी, एमएलए ना दिले मैं ना पालू है। আপনার কেনে লাগিছে এতিয়া? আজি মোৰ ভাল লাগছে, আজি মোৰ এমএলএ আনি দিছে, বিৰাট ভাল লাগছে। ঘৰৰ পৰা গা পা উঠিয়ে খাই যাই ওলাই গৈছে। কোনদিনা হয়েছে? गोवा से मुंबई लाया था 5 तारीख को, কেই বছর হল? 9 तारीख को बैठे रहे। बोले भोटर आगते कैंप जो उधर है वो मुंबई में है। मुंबई में भी है, কেই বছর হল? गोवा में भी है। और 4 বছর अभी डायरेक्ट आप लोग मुंबई से आए। 4 বছর না 5 বছর হয়েছে? তো 5 বছর সেনেকাই কথা হৈছে মই জীৱন আনন্দ যি সংস্থা আমাৰ গোৱাৰ সেই সংস্থাটোৰ প্ৰতিজন কাৰ্যকৰ্তাক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। তেওঁলোকৰ বাবে আজি আমাৰ এই দুতুৰি গাঁৱৰ যিজন ব্যক্তি, সেই ব্যক্তিজন প্ৰায় 5 বছৰ আগত, ইটো ঘৰৰ ডাঙৰ ল'ৰা, 5 বছৰ আগত তেওঁ ইয়াৰ পৰা হেৰুৱাই গৈছিলে, আৰু সেই হেৰুৱাই যোৱা ব্যক্তিজনক আজি আমি এই গাঁৱৰ মানুহে এই ঘৰৰ ফেমিলি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। সেই তেওঁলোকৰ কাৰণে যোৱা আজি প্ৰায় 10-12 দিন বা 15 দিনমান আগত মোৰ এটা ফোন আহে। সেই ফোন আহে, তেওঁলোকে ফোন অহাৰ পিছত মোৰ লগত কথাখিনি হয়, কিন্তু ডিটেইলছটো তেওঁলোকে ক'ব পৰা নাছিলে, যিহেতু মানুহজন মানসিকভাৱে ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাইছে, সেইকাৰণে তেওঁ ডিটেইলছ ক'ব পৰা নাছিলে। কিন্তু মই তেওঁৰ ফটো বিচৰাৰ পিছত মই গোটেই বিজনীৰ বিভিন্নজনক মই সেই ফটোটো দেখুৱাওঁ, আৰু ফটোটো দেখুৱাৰ পিছত শেষত এই দুতুৰি গাঁৱৰ ল'ৰা বুলি মই খবৰ পাওঁ, আৰু তেওঁলোকৰ ফেমিলিৰ লগত মই যোগাযোগ কৰোঁ। তেওঁৰ মাকৰ লগত তেওঁ ভিডিঅ' কলেৰে মই যোগাযোগ কৰোঁ, তেওঁৰ মাকে তেওঁক চিনি পায়। তাৰপিছতে মই এই সংস্থাটোৰ লগত কথা পাতি তেওঁলোকে কৈছে যদি আমাক গোটেই এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি দিয়া যায়, তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁক ঘৰলৈ থ'ব আহিম। তেতিয়া মই ইয়াৰ পৰা মানুহ পঠাব বিচাৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে যে আহিম বুলি কৈছে, মই সেই গোটেই এৰেঞ্জমেণ্টখিনি কৰি দিছোঁ। আৰু আজি অলপ আগতে বঙাইগাঁও নিউ বঙাইগাঁও প্লেটফৰ্মত তেওঁক লৈ নামিছে, আৰু আজি আমি ঘৰলৈ আনিছোঁ। আপোনালোকে চাইছে যে ঘৰৰ তেওঁৰ মাক, তেওঁৰ ঘৰৰ ফেমিলি বা গাঁৱৰ মানুহ যথেষ্ট আনন্দ পাইছে যে এই মানুহখিনি 5 বছৰ আগত হেৰাই গৈছিল। তেওঁলোকে ভবা নাছিলে আজি ঘূৰাই পাব, একমাত্ৰ সেই সংস্থাটোৰ কাৰণে ঘূৰাই পাইছে, যি সংস্থাই মানুহক জীৱনৰ আনন্দ দিয়ে। সেই নামেৰে তেওঁলোকে সেই সংস্থাটো খুলিছিলে, আৰু সেই সংস্থাটোৱে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে জনাইছে যে 130জনকৈ মানুহ ঘৰ বাপচি কৰাইছে, ঘৰত দি থৈ আহিছে, আৰু 500ৰো অধিক আমাৰ তেনেকুৱা ভাৰসাম্য হেৰুওৱা ব্যক্তি তেওঁলোকৰ মাজত আছে। ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকে যি মানৱতাবোধ, সেই মানৱতাবোধটো তুলি ধৰিছে, আৰু ৰাইজক তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা মেছেজ দিছে যে মানৱতাৰ ওপৰত আৰু পৃথিৱীত একো নাই। তেওঁলোকে যিজন যুৱক, মাধৱ পেটেল নামৰ যিজন যুৱক আজি এই ব্যক্তিজনক থ'বলৈ আহিছে, তেওঁৰ মাত্ৰ বয়স 23 বছৰ, আৰু 23 বছৰ বয়সত যুৱক যুৱতীসকলে ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন সময় চাইছোঁ যে বেয়া ৰাস্তাত তেওঁলোকৰ যি ইণ্টাৰেষ্ট, সেই ইণ্টাৰেষ্ট থাকে, কিন্তু তেওঁ যে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ হিচাপে যে মানৱতা থাকিব লাগে, সেই নিদৰ্শন তেওঁ দাঙি ধৰিছে। আৰু এনেকুৱা নিদৰ্শন যদি সমাজত থাকে, আমাৰ সমাজখন নিশ্চয়কৈ বহুতখিনি যি আমাৰ মানৱতাৰ যি অৰ্থ, সেই অৰ্থখিনি নিশ্চয়কৈ তুলি ধৰা সম্ভৱ হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। মই তেওঁলোকক আকৌ আপোনালোকৰ জৰিয়তে কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ দিছোঁ যে তেওঁলোকে যেনেকৈ
মানুহৰ হকে কাম কৰি আছে তেওঁলোকক ভগৱানে সদায় মংগল কৰক তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘায়ু কৰক তেওঁ সংস্থাৰ দীৰ্ঘায়ু হওক সেই কামনা মই কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।